Central Lairam long tlai the Lairam Times mininan kut kanin tlai nga Thawngthanhnak Hniang Ni Thawngthanhnak Hniang Ni cha a adi dong tiang rak ngai chiao ding kanin som nga Thawngthanhnak tu mangben sung Chin siam tlai kar ruarem na kong aizola che maina kan toa Chin siam tlai phu na asimi Chilean Council le Interim Chin National Consultative Council na chu irwalrem na ding cha a Chin Peace Shami Thawngthanhnak tlang tarin remdei na konga che maina an toa tia thei asi Thawngthanhnak Hniang Ni ruk in riat tiang Indiaram Mizoram ramkul Aizol Idol Club hi remdei na che maina chu American Shambun Chin Peace and Reconciliation Initiative ni Mizoram choza ni shuai leader mi Advocacy Group for Peace Mizoram na chi shuai na kin to asi tia thei asi Hiram dei ton naka Chilean Council in IO Chilean choza in Chief Minister shuai mi palai cheu khat an itel I ICNCC le CB in an shuai tu na cheu khat an itel tia thei asi Mizoram le in Home Minister le chuan bo ngai tu cheu khat biak nak le shuai tu CYMA shuai tu na zong an itel kho tia thei asi Nithum chung tua mi che maina ka hin siam tlai kara ichen cheu na lung imu thiam lo na kum mi chu rem chat le ruarem na kong na an chei tia thei asi phone Chin Peace Summit Thawngthanhnak tua tu CPRI shuai tu na zong Mizoram Chief Minister he adang te in ton nak an ngai na Lairam Christian Nursing School chong ding cha a entrance exam to asi Thawngthanhnak Hniang Kul a Lairam Christian Nursing School a General Nursing and Midwifery chong ding cha a avoi khatnak entrance test to asi entrance exam thoklana PC lalthan khumi principal ni exam ding na chu bebeu nakle thilchim fi anak anai na upavi lalyan kima manager LCMC ni thacham na kanai entrance exam hi minung zakul sari ni an to I minung som thumla kan silai entrance test result hi hniang kulili a chwa silai personal interview hi hniang kuliruka LKBK Assembly Committee Ruma to asilai LADC CEM EM nale Gazette Officer na meeting an ngai Thawngthanhnak Hniang Ni ta khan LADC Conference Hola LADC Office Holders nale LADC tang Gazette Officer na consultation meeting an toa hi chan hon na khi pukelal thanjara Executive Secretary LADC ni shuain 12 cham LADC kan hang chwa ma chawza tlai ni an chawza kalpi an du ning le officer na an kan ro chan ning le kan chan chho na dingi pe tle na ro che nak chan aser te achim pusila somzwalani chun LADC chawza tharni thai par chat lai dingin vale chan chho nak le technology na man ngai ter dingin ma alak chwa ma Office kaile office is out khat nak file kan zo khat ning zonga thai par cha mu dingin fak pi in kalpi asi kan mai chana mu chom dingin ro chana si te achim hi chana hin pu silal muan thanga chairman LADC le executive member na zong ni bia an chim LADC senior officer na zong ni LADC chan chho na ding ro ning le mu ning an chim asi kho chung zuamin ramlemi phun chho na dinga chuan khatning ding an chei phone hi meeting a hin executive member LADC le Gazette Officer LADC na tlamking na in anitel kho longtlai jiping he ti in subdivisional office civil sangau ama in functioning ding chei Thawngthanhnak Hniang Kulikhat chun suimi lam hlei khata longtlai jipeng pu donila ruat sang shuai nakin office chambera subdivisional office civil sangau function kongkawan che pu donila ruat sang ni chun CYLA le YLA sub headquarters sangau malak na kalchwa mamia office rian BDO sangau in akem ton tu adang deu in rian chuan ter hleya
rep that how rep dingin asi kho chung izwa masi GAD le zong hitcha a her le bepit na ka chon ang chi chang SDO civil office ama I function ding cha a chanchi a her chonga in malak asipeng lai te achim Thawngthanhnak hin SDO civil office sangaw ning chang in kalpi kho na ding bepi na chei asi assistant pakhat UDC pakhat LDC pakhat le group D pahni le driver pakhat a her assistant hi DPNAR leya chwa PCC UDC hi MPSC ni alak cham nga sise LDC le group D hi DC office le ni laknak sin nak anmu chana lak sise driver hi DC office longtlai le in pek ding ti asi chun office function nak dinga her high furniture keep requirement to in chwa PCC Pu Thomas Maratha hi cho BDO sangaw ni report pe in SDO civil sangaw a office building staff quarter dot pakhat le staff quarter asam type pahni a I BDO sangaw ni akem chi I a her le bepit ning in certificate issue adhar to NOC order le thaitar nak chwa to na si te achim Thawngthanhnak Central YLA le YLA sub headquarters sangaw ni chun SDO civil office sangaw kumkulenga leng a chang nu zonga tu tiang ama in function lo hi Thawngthanhnak hawachi alam kip in malaka si kannol na BP a chiain malak pi tu longtlai ji peng chunga kanlung alom a hlo tin lai zung kanwa chan te achim SDO civil sangaw ashan pate I a function kho na ding konga hin Puvi Laldu Chiam president YLA sub headquarters sangaw zong ni bia chimin hi thil hi chansau pi sangaw khotlang shwai tu le SYLA join VC all VC sangaw le LWA nani voizai musat cha le mu hau na rak mu ton asina kong achimpina DC office longtlai CYLA na zong ni asi kho na kin zang hlei achoi cha a tlamtling coding dirmun I adir kho na ka hin lunglom bia achim phone Thawngthanhnak SDO C BDO sangaw superintendent of DC office bearers CYLA president le secretary YLA sub headquarters sangaw le president MGA longtlai na anitel I zipeng ni lom bia chimin chan man nang di terasi kumsom ruknuwa Mizoram CM Hlunchu BA certificate pe kasi Thawngthanhnak Hniang Kul zanglei suimilam panhile chewa MNF president Thawngthanhnak ex-CM chu ama cha chancer special lecture come interactive program to Guwahati University Panidhar Dutta seminar hall khwalyanin aman pina hi chana hin MNF president Thawngthanhnak chu kumthong khajkwa som rukparuk I Guwahati University tang I ton DM Dhana Manjuri College Imphal in Bachelor of Arts arak pasnak certificate chu Guwahati University ni anpe Pu Thawngthanhnak hin DM College English major line final year exam adi changka ramtanga pulal ding shwai mi MNF alut ramdei naga nu zonga ram khele I alu cha a BA degree certificate ala velo I tu bantukin pek chanak an nei hi asi MNF president Thawngthanhnak cha chan mannak program tlang tar hi from guerrilla fighter to a peacemaker by Sri Thawngthanhnak ti asi naya acha ukchwa from guerrilla fighter to chief minister ti penguin random house India chwa mile Thawngthanhnak nun lam thlan na chan tua pia kasi He event here the Guwahati University Institute of Northeast India Studies and Omeo Kumar Das Institute of Social Change and Development Tuak ni ACE University Tachim na le Sianghak Chianha he cha nam hang ZMC NHR amasabik open heart surgery tlamking te in tua ACE Thawngthanhnak Hniang Ni kwa khan Amasabik Zoram Medical College and Hospital open heart surgery coronary artery bypass graft chu tlamting te in to ase lunghai thiam
cardiothoracic surgeon Dr. Mary Mingthan Pluangile Phile in Dr. Thiam Pham Dr. Intikap Alam cardiothoracic surgeon Apollo Excel Hospital Guwahati Nani Thawngthanhnak in Mizo kumsom rukle pakwami chu an hlai hi Mizo hi tharuk liam chia khan heart attack nei in lungzot na triple visual disease zot na ka nei similam parukle cheu chunga an hlai hi ase Dr. Teni hin thikal na pathum block mi an to piak chunga alung an din ter lungrian chuan hi heart lung machine mang in nun ter ase thikal nak ser asi noa lung hi nun ter than ase hi hlai na kharsa hi ZMCN8 anesthesiology team na ni se mang in damlo hi an chongsham cardiologist Dr. Lerchafala zongni chate in azau khen phone damlo an hlai nuwa ICU a zau khen dingin chia ase damlo hi Thawngthanhnak in hlai ase damlo chungkhar na zong a hlai tu surgeon anesthesiology team le OT team na chunga an ilom ngai tutan Thawngthanhnak mi chu khavel khana seri lai zo tu le ngai tu nan di lak chunga kanilom mai zara kan itong chante hnalai